esrofo na mom abofo bi de ba omaden epagya no de ne kwasi apata so saa so na Jimmy nsam kasebei adofo bi adama ana so yasren me de kasebei eba beso anu ane say na Fix My Right Company Limited no mudi wodi omudia ne say yende je say cars ahodo asai na wo no unim say baabi aduro no untimi mfa hwe na no na yeje ne esiesie ni boko etimi edema wodi engine na wo 10 yen 10 abomade na fa betima ye ho adwuma ede ama afi so kanu pese bomade ne speed mo no bibia tadin de ma ho a bomade ne ede ho dwuma ede ma afi so e condition na se wo kan mu a ye bomade esiesie de ma kasa hudu obi a asai a ne de opese ene de aye no opese okototwe bomade na fa bra Fix My Right Company Limited bomade ne yaje ne esiesie kan de ma ka bi de se Toyota Nissan BMW ni nyina yetumi je ho adwuma afi so eye Hyundai ne Kia ene kasa hudu onya bomade esiesie ewa ya so bomade na fa bra ne ntumi mu a ne yenje ne yensiesie kama pa emfa ema ya so ye no ya ban eye adjacent eye Accra Academy School no e ho mo pen ene ye wo eye ban odoko eye police headquarters wo mo pen ye ban ada afin so Atiko Johnson so ye ban potem ho no mine God Filling Station no e ho mo ye bo a ye di ye ndwuma de bomade na bran ya so ye Fix My Right Company Limited ne ntumi mu a na wo ka hodo asese ne ntumi sese kama pa emfa ema obetumi afra no matufo so wagye nkyeremu 0303 944880 0303 944880 and 0202 227660 0202 227660 ubetumi abawurum ewa website no www.fixmyrightghana.com Fix My Right, we own the finishing afiye mo mfangura mu ewa Sundays Psalms concert menim Ghana de adre ubeso otukwan omane mu aya dempa ne senti adeba ka betumi aboa pa na sika beso oboto mechira dwete no ni nyina so beboden anya agency betumi aboa so winsa ede otukwan kwa mono ne yakopɛ dwete sika ede agu botom ni nyina so bebo de wura mu wa Sunday Psalms concert ne bo maden age vesa de Ghana for mobile person mu kopie mu ewa UK afin so Canada ana afin so eye Dubai bo maden na bra so ne tumi mu a wo pese otukwan na ne yakwa akɔyɛ adwuma mechira working afin so kwa kosua ho ma na sɛ wo kɔnsra sika ba botom poso ko ba bia betimi aboa na nsrahwe na ye kamade ma de nyanse bobomba de agura mu ewa Sunday Psalms concert betimi aboa ma kwanto no emu aye de pa e de ama ya so ye ne ban eye Ofanko barrier asofan nia eye Waspark Hotel no obetimi afran pelefon wagye nkyeremu 0244 291 546 0244 291 546 email address no eye samuel.owusu626@gmail.com bomba de na bra na yentumi mu awo na won so wonkata asem to di mfa mawo na kopie mu awa mona nema etimi enkoye pa mfa mawo woni abafo wo so yasren sa pram tribla kasa bo ade da so ne Jimmy nsam kasa bo no ya fa meso me wo edi amegi so biem aye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi afiji dam ni fa kasa bo ne kiremu mfa nso mo. It's official. DLFM 106.9. Afa kasebo no enkyeremu enien ya hya kasebo na se ede afri ene oswafo no na gira mu ede ma de sha wono mo eye busa eye south impotem honom ne din ade Dr. Clement Apak wakasa ekyeremu se sese ye kase omanga na bebe ye duro no emu oya pa se ena obehwa kyerkyere fa mo twena de ewe ye training colleges ni mu nyina se mate atwea eboro be sa abosome ba ko a wonom entimi nko eye classroom enkwankwa kyera de Dr. Clement Apak ekyeremu se se kase Ghana man penin na nado danko akufar bomode na wona ema woto na firi se sa na montu eye kwaso na kyerkyerefo a wono mate atwan emad ajesadisuafo no ebra pan no ho be na betumi akofa bane se Ghana man penin bomode na fa wonsa esifom na kokotua kyerkyerefo yika abisade biara akyerkyerefo de to no bomode se be ko kotua na nema atimi akoyi na disuafo mate se akyerkyerefo mate atwan no mate akwa so makwa cha na Ghana adusuafo so na matumi akoyi de ma wonom na Dr. Park ekyeremu se yekese no wo hwati ate na empanifo yate ya e ha bebere na de koma Ghana disuafo afiri se enne enche bia mpo bebere na nko babaden atuma graduate nanso enema atiatie yente enya da jesa disuafo babaden ekwa classroom ekwa kosua de enti Ghana man panin de adro yi de yechewanin na danko akufate to sra wada se bomode na adusuafo kokotua jesa kyerkyerefo ne ka na adusuafo no nyamne kokosua ade na ne mantimi ko infama ma Ghana afiri se Omaga na kanko ejina ehumesua so na Ghana fo nyina beka ya ena nya semkuma kra sitak ekonomo made de nkata ba bonten so ewo dwumbo sumi no ne da tosu du nan na ye fiere on beka kire Ghana fo nyina sei omu hia condition of service abama na ho betima tua na wormo so omo asitrem atuma ye de ma omo pa free se Ghana kyerkyerefo
wadom bre papa ubechira de achira nanso ubekọ ahumgie mu no na kapre emontoma no ne sende omu kirem se dabi omo ntonkoso amre mamo nchira de na Ghana mpenifo bi ne masebedwafo de demen asofo de demen afizo mampeni so ne botoma yede na tacha fo de mugusu abra na mo brand senti enima hodo ohia momoden ade kwoto NS National Labour Commission fo anim na so man ka ho hwe ne senti mo moden atiatua bepem se ma me ne kasai wano mugusu watiatua mo kirem se nya de mo moden akọ classroom akwa chira de wo Ghana mu afi so nkra bata mako eye 46 so o maka chira wonom Ghana mansiri nya ho mo moden o man akọ classroom akọ chira de free say o man ya timo no ese mo mpanifo mo moden na mo chira de wo training college so mutumi didi na mo men na nema etumi ko edima wonom nti o maka say chire mu say saban ama moden afa condition of service and nothing so arbitral award orders na fa ma bonten dia anya de o be chira ade mo Ghana nema ko yedima edusuafo no na no na Dr. Clement Apak chire mu saban mo no ho moden say etotewe na chapa ni senti ontwa wonom kanemwa na nema ekwaye pa enfama wonom ajemani santrafo kasaye emu chire mu nie. Whilst we had made arrangements and written to CTAC and GTEC, which was the outcome of a committee of the whole called by the speaker as a result of a motion DLFM 106.9 making a statement on the floor of Parliament calling attention to this rather prolonged strike, which is bound to affect the academic calendar and to affect the progress of the students. Parliament decided that we engage the feuding parties, so to speak. After we had communicated the intent of Parliament to meet with CTAC and GTEC, we got information to the effect that the Minister for Education, who himself was there in Parliament, and the Minister for Labour to brief the House on the impasse as well as steps that the two ministries and for that matter government was taking to try and resolve it, had also then written inviting CTAC, of course, Prinkov and GTEC for a meeting today. So in the wisdom of the committee, we felt that we should stay off or at least suspend our meeting, allow the sector minister to engage with his agency, GTEC, as well as the principals of the colleges of education and CTAC. Based on the outcome of that meeting, we as a committee will then make a determination as to whether it is still necessary for us to invite CTAC and GTEC. Eni awuti ye ayabashebadwani a ojina mu de ma de hia wonom ewa ya Busa South empotem honom ne din ade Dr. Clement Apak nene na wote yenom yatoa agemensam kasebo no so ane ye body awuramu ewa National Food Suppliers Association of Ghana wo ma ka se kirem se ye kese no ye jeje baba so ma Ghana mu no enya semkito akra ne nyina ne se aso do ma Ghana hu masua no me kire Ghana Education Service for ne de wonom ka wonom aka nya de ampanifo ATSSK de ma ediama wonom wonom so kirem se ye kese no wo hwe ma Ghana mu a free search adwumadi ekoso ma Ghana mo no momaden edi nuane ahodo de koma esese mo ye nuane no mo nya bi edi ma Ghana edisuafo no na mo tumi nya bi ne pa etimidi na so ese amekese no abado amoka wonom ntua o na se mo ntua de na mo pese free search ne mu gu no de se mo gu ne de mo so babo ma se free search no mo tumi agu no ma ja Ghana obi aho ato no ebenefo chere ese ekese no e ka bada hodo mo nya kaketoa na de ba kumpo atwa mo nsuru mpo ne se omo ya do na ko fa nuane ko ma cheze mpenifo so mo kwankwa ye nuane na ese ba first of all moden at 1% de free scan omo kirem se ne so mo dwene ho mo ntia ase adante na betena se na adwuma ye isika na nkasa ban tito wo mo dada afin so ba first of all so ase at 3% de free omo kirem se we e kronobo pass e betena se o man Ghana mu ne moden ye ne nkasa de nuane a surprise mo fa nya aduane magana dusuafo anya aduane ni no mo ntuma adwene mo ntumi na ho no mo sua de mo o man Ghana na muntua yenka enfie bebre ne muntumi ntua afin so ye disika no ekofa nuane de banso a na masa atia 3% de aka ho asa sika no so mama made ne yantena se anwe ho anko benkrompo me yate ho ase emperifo kire ma dabi sa na monto na wo mu de mama made atwera krata ekokoma aso ya hwa maga na humasua so se sa na mo no mutuo no wonom ani enye ho kran na kasamafo e de National Food Suppliers Association of Ghana eyakwaku emedeme wakasa kire mu se dabi anama we na ekoso na wontra se nya hwe han afrise o maga na yetimu no se ujefunu ya na wanfe wo se a enya de amperifo betu etie usufre ma kabidia ma wonti
obekọ so aka se free say anamoto na mpenifo ene omutuo no emu aya pa ne senti wama wade se e ka wo mo betua fama wo ne ma entumi koye fama wo men sisa pa de a wahwe bedi baabi no face chese no omu nya aduane ena desuafo no etimi adi ogemera ne sentrafo kasaye emu nkyeremu nie biasam de dosu kakra unim se yedwuma yi ye ne commodity exchange na bafato na yedwuma na ehye ne se ye de nyama no kwa within 3 months I was in na a bit midi 8 months a bit midi 6 months a bit midi 9 months na nyina no eba but eche na ye nim se ye de nyama no eba wia ye de ase nyina na ye documentation ye see tax 3% enwa na wasa ban see ka na de ya ko mu se na ntin sikafia ban kakra baba bi aban se yamfa maye no na ya titi kan so ana ye nim the recent one ye check ye nyamba ye hu se ye supply sa ye ba fa stock titi a big 4% what that ne wie no now that to 3% 4% abra on boy amane commodity exchange abiteni ye sika 20% ofa me kwa media me ye above 4,000 education region greater Accra region and Volta region me kwa media 3 billion Ghana cedis 3 billion cedis and then odiba and etikano 300,000 Ghana cedis apart from tax na o ti me tika 300 me kwa metikano no me nka mo ama ya titi nyina o ti me kwa metika 300,000 na officer wo yame no DLFM 106.9 enya dia me de metika esakosemu biom na ye bo mo kokko ye mpene tina ama mo fe sika wendi mo de mo ye invoice akotira aban tia esa sika weka aban de sika na mamo mo be na mo office ana mo de pen SC ye sika ho ana mo yi bi efi ma mo mboy amane na anka dwempa ana ta mo tia mo de yi sika anka mo ba be yi obi sika so mo nem say ye wo contract abo da so a wo dem ye otu obi ano da paper so ko ba be yi me sika efi na wo say me over ma amane me ne ene mo committee ne bia mo kan tete mo yi sika efi mu ye be bi ta so obi ani wo be yi ano ye ko mo office amra mo dodge here si percentage for commodity exchange ye o enim da ye ko mbe so be hu but so ko ha obi ani ho officer ma o mo ye mark supply over 3 years 4 years ago omo ma short payment under payment kwa kebati mene omo be so mo di sika be ma ye ai wadon pesa omo di sika be ma ye eno achi ana kwaku amedome esan kirem sei sesi ye kese no nyankopon ya adoma na watwa ebesimi efi dwade de yanemu akwa die ono mo ntena se enye nhwe han bio ne mo mamade afresem trefo ayensem trefo nhyiamu no mo ga kwatena Ministry of Education aso eye atwan ya akopum se sika no mo se be kasante sa pa de ne oye checheche besi o maga na mu ha sei no enye ade ampirifo be hu ne saso okrum ha eno se mu nkyeremu nie ye be press conference next week ye be press sensefo access sensenu afan baako abon tofa ansana yakọ abonte ye be da kwa computer ma ye sabeket kan ye nkomba because ye kotrefia ekafo ba be dan ye ka nti ye ba ko da ho amba computer ma esika beba DLFM 106.9 Ochiami enim asemka osenana wasuma eno waka no openia ne din di kwaku emedome aye kasamafo edema National Food Suppliers Association of Ghana ena wata ne kan wo kiremi se omukofie pe ye baba da omuka tata wo masum ofie nti no munkofie ya trisika 3 billion eto nko awo Ghana baby ayekeka kwedi anoden omakosam ena wote yenom yentu akasebo no so ane yemomfa nwura mu awasante mantemu eho no mo so da nyasem kuma ne da biada sasema nsi ho no mo de na ese da de no ade anche Ghana fo na ni nyina ne se Enquires circuit court abomoden a chi nipa mako edumiensa so mo fa koti kwan ekwa kotufu magudie ewo ye Jimira Forest Reserve eno no wa mangwase eno no wa Antwema Mponua district eno no wa Asante Matemu na omaga na yetimpirifo akantema dinsie se be omaden ya boy akwaya ho banti ye ntena se e omaga na akwaya ewo no ebinum mfa mra kwan anasa koti kwan emfa nse wo nsem enkwakwa ya akwaya ne ya sase na afenso ensu omaga na adehye ebenya bia no muntima omaden achisa ni pai se ekwan ba na fa so amankata mo fa tumi hya monsa ebo wura musa mo kwakwasa akwaya ewo azizani Antwema Mponua district ni mo Asante Matemu emperifo kirem se o mode atata ni pa weni mu nazo mo ye bia pe na otido no na mo sene ni senti we de ma bo maden gba koyie pa chese ne chese ukopie mu Asante Matemu a Forest Reserve bo maden apa ni pa bebere na ka ho na afin so
adesha mtete send mango ase bomade ka wo mo ho na mo kwachi sani pa makoma kudu men se mo bomade akwahyia kwa ne mo etufu mo agudie omutu no se ya na ebiza mo se nkrate na mo ha pa ne se na mo bomade agbawura kwa na mo se o omane mo ayaden oh na nse wo ya adwuma uhunu so ne santi ate se god no so de mu oda de san no man nam je bomade agbawura me se be betimi abo na eska akọ yatuma yebidi ahye atasa mfoni se dabi nya ne sa akora crash nya ne sa wonte se o manga na dango gu void Ghana man panin wa so se fuma agude mo bia nkotu bi na betum pa agitumi krata na ehunu se de wutu ye fama akora so adenti na mabọ maden afa akwati kwan abọ maden babawura mu ewe ye Jimra Forest Reserve nim enasa reserve nim etu fuma agude o mu kyerem se tapi sana mana mutu nya na mpefo betena sa so mu so nti ya chewa mu se hwi ekakopiem ewe de court na mra ene o madin na mna opening pa no ya Enquires District Forest Reserve anasa services manager Abraham Eser edi nkomo na o kyerem se ye kese no o ma chi nipa we ekakopiem ewe court na kopon ya adoma Agas Busman ye bekakowura mu ne de toso kyese ne nsia omomadi akopiem ewe Enquires circuit court akopiem na omadi wasem na nsem na ni bo omadi makodamu na ochina bi no sa na mofo kanka yete sa no omukonkotu biem ojeman central for kasaye emu nkyeremu nie public-private partnership. And so these illegal miners have been disturbing the investor planted trees there, but they go there and destroy the trees. And so our office, in collaboration with the company, with the support from the people of Amangwasi, community within the MiPROMO district, we were able to conduct an exercise where we are arresting 13 people conducting illegal mining in the same area. The people have been sent to the police and the investigation is underway. In fact, they were presented to the court today and they have been remanded in police custody. DLFM 106.9. Eni awuti ye ay Enquires District Forest Services Manager. Neden ade Abraham Eser. Nene enakotie ye na ba Facebook no so a edaso. No je mra ne samtrafo ne kasa na ba Facebook bra ba hebio ba hwe se de kobrane egbawura Forest nim edidi mu nyina enti former agudie kwati kwan de galamse enti munya tu Ghana mbakwa so asa yensa ne yakwaye da bia sa munya yo ne mo obetuma ba Facebook no do agent de aba DLFM 106.9 what the buy ba je mre ne akenkan ne nyina ede amount na yanto akasebo no so ne yamomfa nwura mu ewo twatwerefo opening adema Public Services Workers Union TUC opening akase kyem se ye kase no my Ghana obo modern no bo adwuma na okwa ahomgie mu a sika obeje no eye kete mampare o kyem se ha adwen ye pa free so obeye adwuma na ogba akora wanya vision makoma kwa aduese hu behia se okwa ahomgie no ko ba bi kwatena na mo sika akra obenya ade be podwa wa no pension no o kyem akituwa bi pe na abenya na o kyem se mu aya pa se betena man Ghana mu na ba ya adwuma bra na ba ko ahomgye na sika abenya de apodwa wa no mra wontumi nya adwuma bi mu no kete mampode o kyem se ne ma bi aka ho ma yesi amikese ne wo ko ahomgye ma sika no eso ne se o kyem a Ghana adwuma ya fo sika amogye ne susare do etwetwopon bi ai se dwie ni sente woje a wotumi mfa nya hwe o kyem se ye Ghana fo sika no ayeso wo banum ayeso wo batakrema tia bi na sada num te woji sika na enso wudi enti abane ti umpo na kapra ba bi po na abane ti mete ne zenti de mbefo baje di ato ho na mo se wo kwa ahomgye ma yemfa ma no kete mampo ne zenti ne Ghana fo se sika kwa ahomgye ma untumi ni kran no pani Jemra ne samtrafo akase ndo da na ochirem se sana moto na ekoso no se Ghana adwuma yefo no wo mombo moden efa bi madwuma momode sa ketua ne betumi atum na yakese se be betumi aboa na kwa ahomgye ma ko fitela sei na ne obetime agidi ama na free aboma na se ne matime akoye de ama no pan na Bernard Ajay aya general secretary ede matuis no chim se dabi ade ba konso ha adwen ye pansa aban bo ma de titi se sika na nso a onfa sika ne mfa enkoma pension fo no onfa sika mfa enkoma eye senate fo no o kire mu se aban betime delay sika we sa ma na hye de botom sa no ka ho bi entema beba ma de akona ho mugye mu ni sika hodo ne nsa beka no betwa ho kwanya twa na nsa ktimi ka sika no avizo o kire mu se aban mendumo ne ho moden so betime aba ne ho moden na afei sika na wate a Almost net of one sank can be betting me aboa. No be kuna humujima, ne sati miaka ne sika. Afizo chirem se net for no so mama de some investment ehu hia. If is investment amba ya ne se ehu hia. Let sika ne Kwadwo so betumi aboa ma Ghana adwumayfo no kwa humujima.
omu sika na timi akoso nanso so man fa sika na nya investment betimi aboade a adwuma fo sika na be kete ma mpare a ebeta betimi ahadwen ye pa magana adwuma yefo no wokwa ahomdwuma sika banya no ebe yaketo akwa ne sente ode futu ode ma aban ana afi so senator mo hwe maden ahwe o magana ya pension so se mo maden toto ne ma ntimi moa na gana adwuma fo maden ekọ pension sika amogye no emu entimi nya de na gana adwuma yefo sika etimi megu yebotom e wo mara yeba maden akọ pension no opinion dede Bernard Ejejemre and Central for Kasai. We are very much concerned because the truth is that majority of pensioners from the public sector, especially those with public services workers union, are receiving very low pensions, which can be attributable to the investment returns that are coming, the management of the funds, as my other colleagues have said, and that the waste need is managing our funds are also not in the best interest of the ordinary worker. I've listened carefully about the disconnect between the three tiers, but I must say that we must not be quick to throw away the baby with the bath water. Those disconnects need to be dealt with, but also we should remember that we've had some implementation challenges. Now, if you look, there's a cap on the second tier and third tier management in terms of expenses or expenditure in managing the funds. Whereas if you look at SNIT expenditure, and in your introduction, you did mention some figures, there seem not to be a cap. And SNIT expenditure, we believe most of the funds, instead of going either into investment or accruing to the benefit of the members, is going into the management of the fund. And one of the reasons for this is a regulator problem as well. How DLFM 106.9. The regulator in ensuring that all players in the industry work for the benefit of the ordinary worker, because the objective of this new scheme is to ensure retirement income security, which so we think that we should look at these issues very critically and ensure that the low pensions that we are currently experiencing, which is partly also due to low salaries in the public sector where I come from, because single spine has woefully failed, late contribution of our SNIT or pension monies from government, which is delayed, the regulator once again failing to apply sanctions or making sure interest are paid on these delayed payments. All these are factors that are affecting our pensions, and we believe that a lot should be done to make sure that our pensions are properly taken care of for our retirement income security. 106.9. Eni awuti ye General Secretary at the Public Services Workers Union TUC. Opinion the day at the Bernard Ej nene and our yanom. Yet what dear at Jimin Sam Casabon your body agramum. Any lead sponsor at the Witchcraft Bear. Eya Francis Xavier so no kopio Madina or Yama Shibani or Honum. Wakasa chim say, oh my Ghana man penny not done kwaku for the one whom I didn't say. Saya Manahodo Masha. Eddie out to say, oh man penny fan in San Francisco, no fan in Satia and Franchise and it to be more. No man Ghana, any public no madam Rasha or Munsem. A pipe, any public money so any power with ye. Mission man and the merchant come to do a barbara. Washing away or your bay for pa, no mama Madia, Chena, Bona, Kunada at watching. O chirem se nempo asofo no bimpo nom e ba modea etumi bo obi se oye beyifo ne aka che na busuafa wo maame oye beyifo wei beyifo ko munku no ntontwene na asofo ma ya ko bi maame ato atwene kora ena mpenifo yi chirem se dabi sanje se na ekoso ma Ghana mo no etiamra ne senti ma modede de mra de abasa Ghana ma mpanin na danko akufo adon fa ne sanfa nshamra na se netumi mo na sa anamabone ekoso ma Ghana mo no eto ntumi ntwa na ne ma entumi ko yepan. Na Francis Xavier so echirem say emra mama made ya hye de akoto na danko akufu ado nanim so mfa ne nsamfa nsamra na sisi amekese no Ghana man panin ontumi mfa ne nsamfa nsamra we yase ana o chirem say Ghana man panin na danko akufu ado so onim say ono oyo obi a odo nipa fa ahudie pa de amra we onfa ne nsamfa nhyase ansa na wafira bamwa we so akofa ba bia akotena efiri say na danko akufu ado bia dana no so ono no odwene Ghana fo hu ye pa afi so enipa onfa ahudie hu hia ne papa ne sente no
Sense way okay can say ya no kura party am na we. On fan in some fancy say free say. So anya ne sa party a we tire say. On no Ghana for say nipa bi kunkunkunkum wa mo papa bi no maso mo no Ghana man pedin. Eye na ni so pan. Na Francis of Yeso student say mo ya de tudwa. E wa man say charge for the tudwa say Ghana man pedin. On one home den say. Sa anti eya chese na witchcraft bay now mo de abato ho no mo no. On man home so ba hwehwem ye pa. Say mra ne bi wo ma enye na ne kon no a. Onyin fan firim. No man home dey say man betimi de nsa e da hye asem atumi abo na my Ghana say kunkuma bi mo bo moden e fa koti kwan ono atumi bo bi bayie e papa ne suma twenkrante e de kuma bi mo no yentumi ntu ase afiri say o man na yetemo no se betena ase ya na yetena o man mu din sa na enipa binom ade ma da so mo nsema kunkum nipa bi ato atwene say o mu ya bayifo de a etumi emmo akran na sensem we mu no na Francis Xavier so achiem say Ghana man pen na dokofu ado o man home dey say mra no fa ne sem fanhia say na mebo na Ghana adi hye bia monya bone ka hwe enhye mu na nipa bi di mra hye o monsem ekunkum wa mo no eso betimi atwan na Ghana fo be kai a eye kuta husabo so mo no ne da na to so aduonu nwotwe e wo mfimpimi na aduonu miensam mu no na Ghana ma se we jawo moden e ko pass eye criminal offences amendment bo moden hye mu ekire mu say sa criminal offences are eye act 1916 e wo kopie mu e wo section 29 mu kire mu say sa say ye kese no o man Ghana bi no moden do mo sa kire bi no so kire mu so mu ya bayifo no mo kire mu say dabi o man Ghana ya timo no wutumi mo bi bayie adentre bo bi bayie akuna to atwene sende o man yensa kire mu kire mu say sa na mabone ye mo ne nyina tungu ba bi na tuontwa na nipa bi a wona munya bone ka bi mfa nhye mu no yentimo moden ne mo ho ban se ba ye bi entumi mfa mra emfa se ne semo hwe ne ma me adim din se ya na nim aye makmak ndi o se o me na wo ye bayifo wo no ma me ya matena se ya we se ya me kese me ngo ba eye wa na wo ye minti ni wa bona papa de so o chim se dabi sa ma se ba dwade ya chim o ma bo de ya atum dia Ghana man peni so fa ne sanfa nsem na se na nya adwuma ne mwa na o man Ghana nipa bi no amde mra de se o mo nsem ekunkum nipa bi no yentumi entu ase Francis Xavier so jemra ne central for kasaye emu kire mu nie. I think that we do too much politics in Ghana, and sometimes for me it becomes very discouraging and very sometimes a bit annoying, especially when it has to do with human life, when it has to do with somebody hurting, when it has to do with somebody dying, when it has to do with somebody's liberty, right? And so which are those constitutional issues? In Article 108 we have said, with all due respect, does not apply in this. Have you seen any legal actions in court with respect to these matters compared to like the anti-LGBTQ plus bill where there are so many other constitutional challenges in court? There's nothing like that. And so honestly there is no basis, there is nothing barring the president, from signing these bills into law. Not only this one, also the armed forces amendment, because there in fact we've done the fiscal impact analysis. We have seen that look, you cannot place value, financial, monetary value on human life. So the bill itself has not sparked any controversy. In fact, in Parliament, the president has representatives. They are the majority in Parliament. But these bills passed by consensus. And so it's quite sad that I think that the president has meddled a bit in politics when it comes to this bill. And I hope that we'll cut off the politics and deal with the issues. This is about women. If the president and his government has any respect for women, has any regard for women, has any regard for the vulnerabilities of women, has regard for aged people in this country, then the president would have to act. DLFM 106.9. Eni a wuti ye ayamashebe dwani a ogira mu adema de sha omonom wo eye Madina abeto empesu aso Francis Xavier Soso dende na wote ye no na yenko Facebook na yenka adwenkyira Ghana de shebe dia beda yen e wa gemensem kase bo no so na ye body awure mo Facebook no so we every odoi tema o si greetings to drivers a wonom ye NDs MPP amanyoko no emma MPP association members ni nyina o se titru Dr. Baumia o se Dr. Baumia nie Jubilee House nso nie 2025 nso nie se de tie bia ne 2025 de Dr. Mahmoud Baumia wa na wo kro we eye odo itama yo yate why piaga o se MPP is the best for Ghana Baumia nie naponie yo yate Hansin Diodu o se good afternoon Nhyiraba Sammy B o se ogiri Sammy ho ya pa o senior e se ye pa Elvis wa kirema o chia okuji abokran the gangster carton no ozi abekasei
wato kwa ye mukran penechira kwa bia ye hu no ezi ye nam no kwa brent obi akwa shemu no enya se mukuma kra na o kire mu a we ya Richard Ahwer o kire mu se we de DLFM adwuma yefo nyina wo kye ye nyina titiriu ene news team no ene adwuma yefo nyina o kye bibia anda fenso eye DLFM eye Anes o kye ya pa DJ Ghanaman inside gwetire oh senior ya min chira pa me say wabiem pa enya se mukuma kra oh wabiem ya min chira pa we see say fast burning or say hello Nhyiraba, I'm watching you live from Community 3. Good afternoon yo medase senior insia kase pa nkoma medase pa say waje mere na utie kase bona wo hwe no Facebook live ade ba wo so betumi de wadwen chane de about DLFM 106.9 ewo Facebook no say baje mere na yakenkan ade amawo ewo mera esemu na yantu akase bono so a na yamomfa hura mu ewo CPP amanyoko na kate na omode Ghana fo nyina ne msenka afi we abato de omunkonko gina ese amekase mo surprise Ghana fo pan CPP amanyoko no convention post party aka say chirem say yekese ma moden apa omdwumade ho ntoma chirem say 2024 abato no mugina mu bi ye Ghana fo wei omu chirem say omu tetamfikire he ya omu tetahapan na ni nyina ne so omu de saba bonten so chirem say we obi a we CPP amanyoko ne ba na wasoma amanyoko na ba de se envia makoma nan ekwanum so nie wutua woto wudom chise nyina to pepepa de a wudam pa betuma ko fa form so ko gina ne yato aba de ama so mampanin na be oba form Ghana atete apasma we se makuna de be disuma ne ma atimi akoye pa de ama ofriza ma Ghana yom sese no wane mu chirem se CPP amanyoko ne pe ne betimi abo no my Ghana ene ma papa atimi akode ma my Ghana enti bo wade na kwaje onkrata na kopie mu na ne ma etimi enkoye pa enfa ma wo wa moden friends entrefo nhie mu e wa ndrada e wa matan ya kasiem ena committee chairman na emre kutumi e pantuma opa adwumade ne hontuma di na o kirem se ya kasie no omu po bi obetimi akogina mu akotu franka so no ma ba ye franka tuni de ma wonom na ne matumi akoyen na matumi ato aba e de ma no o kirem se adwumade no e omu pa hontuma e wa ne se kitan sabus me de etoso na de nu na mbomboden e pa hontuma na mu kirem se nomination forms na ya ready na mbomboden se agas bus me de etoso adio nu na mbomboden bontoa na mo de dwumade nyina de ba we ni se de mbomboden akofa forms ne ntumi mu awo na CPP amanyoko ne ba yentumi ntu aba mfama na won so nyankopon ya adoma kwakwaje Ghana fesiri usere so ma Ghana sompapan emreku kiremu sai CPP amanyoko na ya krado so ma Ghana bebia wewie na tete apansam die amanyoko ba ko pa omuni so betumi abo na o man Ghana waje esi o mosere so eye conventions people's party CPP ebetumi o man Ghana yetumi afa yemfuma pa e die fani senti Ghana fo nyina wa wo kondo CPP amanyoko ne we ya ne ba na ba de fo fan grata na be wa the foko 2 franc afama wonom wajemere kasa odwumedie na se ye biese obia o CPP ni mapa na o party ni bu fie 9 obetimi abefan forms every aye wotna no fi wonom so a ye bebie venese se nipa na abefan forms awie na wa fill forms ni bia awie no party banifo a ye yi womo se omo na ntoto nipa na no enhwese sa nipa no osefata se otimi di party na nim se frankatuni no omo so be o madwuma a aye vetting committee Sabbath and also started from 6th to 7th August. 6th to 7th August. Inti aya ochina kupon boa. So oba CPP headquarters ha. Oba ba to chairman na natumi on the Congress committee for abie nomination say. So we do say we CPP ni na o party mu fie 9. Na what you reduce party mbrani ni na wodi sukefe pa utumi be fa forms. Na wakwa kufele e dia ba. O fa forms no a was interest ka bi na Congress committee no edbetudwa bra esimu na congress ya yebekono on the 24th of August no ya yom tutuye on the 24th of August no na afi yehwe na kwakwakoto aba ade yi frankatumi ba bi agina yi yesada na pesi gina ha eno ne se akanse na ayekro no ye ne MPP ene NDC ane ekro na awose yehwe ewu de MPP for de ne ba yewu Dr. Mahmoud Baumia the running mate ko fa no so Dr. Matthew Puku Pempe ai friend napo enti ewu wo mo
you know ho den you know musinto saa so na ne yɛ de nditi for de ba ɛno so ewura John Dramani Mahama ɔne na me nana Jopoku ɔno so ana ɔdɔ mo ba nti akɔkɔkɔ team A ni team B no ɛno nti saa abato ɛkɔkɔ ifa katuni nkɔfo yɛ hu sɛ no mo kɔkɔ ntɔkwa ne nkosi akan no ɛba boa ma yɛtimi ayi nkɔfo a yɛgidi sɛ yɛ mo ba ɔmo kasa mu ɔmo ne yɛ mu entutuya ɔmo de ba no ɛyɛ ade a ɛbɛyɛ sonko akyɛ MPP ne NDC na ɛbɛma Ghanafoɔ ɛhu sɛ CPP ana ɔsɔ ɔboto aba no ɛma yɛ 2024 aha ɛna da hɔ no DLFM 106.9 ɛna da hɔ no Ghanafoɔ bi ma mo yura fi CPP amanyo kore ma adwene so mo nkogina bi no mo kyerem so mo gyina mo den ne send kokro motire no ba mo de se yankopon ya do no mo nya frankatu ni dia ebia kofite de beka kogina bi se kofi se wo ya CPP ni ba on menim se DJ Omalion so last waka kyerɛ me na me sister ya wote we kura me hwɛ nanim a otumi se oya CPP ni ba pa ndo ba kogina kotu franka ni bi na eja otumi akoyo mampanin nti we ni ngrata hodo wa no so afri CPP aso ya ba yebo a kyerɛ man nipa a wote ne no ɛyɛ committee chairman Nana Mreku Tumi ne ana wote ya no na yento akase bo no so ye monfa ngura mu ɛwɔ Madina na Ghanafoɔ nyinaa yɛ banim sam sɛ mampanin abɛgye kyerɛ Dr. Mahmoud Bawumia wɔ moden ɛkɔpa adwumadie bi ho ntoma Empower Ghana Kayaye community dwumadie bi ho ntoma wɔ Madina na ɛden yɛkɔsi disi wɔ no machenkyerɛkyerɛ nyasem kuma ne fɛ pan na Dr. Mahmoud Bawumia di so ade hu nyina ne sɛ Ghana di hye bia wonom eso asone ma o ma Ghana mu no kyerem se dabi de be yadu sese ne hu hia se kwabra ne bedi ne tiri be so ne ma saa dan sabi afupo nko na de na ma si ne tiri so ne da bia tena no so o kyerem a saa ne ma na ekoso na ya ne senti wadwene Ghana di hye bi ho titi no ma wonom ye kai yefo no kyerem se dabi mu o ye ndabo moden akwakosi atena ye kase pa wa Madina ne potem e de ma kai yefo a wonom kon do so betuma akwaje ntete na adwuma nsanu dwuma bia opese osua no akwakosi no mpirifo abomade atetew na mo nsanu dwuma finso ye wi de sika crash obotom na timi aboa e ma wakaso wa bia adwuma na sika dwata wanya bi etimi de apodwe wano na omade atwe ho de afia wi ne nema so mo kyerem se adwuma betimi o Ghana de hye o ma setrem etimi aye de pan na adwuma de no enya semikuma ndo ada edipo makoma nzeze o mo ye ma o ma wade a je se mo ye 600 ahansia o moden agadu atu adwuma de no mu a wo ba Facebook no so a DLFM 106.9 video nda ha ba banya bi ne wahwe nya semikuma ye mai hu ofe mo hu ofe papa eni wa nyina ya kayofo ni bi ye na kayofo kofi ma mo hu ofo mo hu ofe gadu ase ni so edem pan na ba Facebook no so a DLFM 106.9 ajezeni ya mai ye ndala mo hyehyɛ pa ne gadu ase ya kwaso no ye anyuma moto we de emu ade design no manam gasta kato kan beka emu ade design no manam no behwe a sese ma no di la no so fe no penipo akasa odwumade na se na Kofi Owusu Ngansa oye CEO ade National Entrepreneurship and Innovation Program no o kyerem sa na moto we na enso ani nyina ne se penifo hwe ade mu sei enipo makoma amoye ma 5000 ma mo de yatimi aboa wonom ma mo yensa no dwuma matumi aboa mo so asetrem no etima ye da pan no kyerem mu sei enya Madina nkuto na dwumade ne bekoso mo ma Ghana fa na nyina ne mansire nyina mo Madina akɔ honom ekɔ bia bi honom na Ghana de hye bia mo so aso ne no mo nisa no dwuma no etumi yaboa ma mo nsa no dwuma so etumi akɔ ma dwata asika etumi abegu mbotom ogemre ene de kase bo yen nsam training eye Samson Elvis edi nkomo emu nkyeremu enie na awon so training ne de be hyehyɛ so na gese ya de be to so na mampani be de kire etia ya na so say obi make sure say de bia na your budget for sanity yewe na gese yemi ama mu de ti so na mu ye ba 100,000 amu ye ka ya ye e be ko so ya ko se be yi o nyina free street so na say the free SHS ayi ye nua no nyina free efia na e wo bi aye past 7 kwa wunyere ye betimi ka ye nyina so for ni bi do we bi no ye be to machine stories na ye de atwene ma na bo bi de tia so na ma wonye eti kanye kasapa ya bakoso aye ntete ne sa na ntete ne nya ka ye nkwa ne ye mo finance minister aye ma ya honden na yes and ntete bi the relevant dan say district bi o de mo ni je e say ye nwa ma ye say o mo ba ye mo twetwe o mo no asem to peso making no choose ro be medical sa na ye de be ko Ghana nyina ye bi da be say de ye be trim skills ya o de ko perform a so be ban fa so amam because ko bu o a bi be ye wedding bi say ko fu bi fu ku si man sa ma be pedicure
na manika na make a plan na so de be a be nya mbeku na obetima yes anyuma na obaabia nti e be brim atrem na de national skills training program district bia be nya chefa nti e maburu no mu bu sa da eni a woti ye CEO Edman National Entrepreneurship and Innovation Program no ne den di Kofi Ofosu Nkansa ono ena wote ne kan no achi ena di suafo mba mbede kwaje ntete ya esi ameke so manya nsan dwuma ya di sika pay wa no so amonye nko bia bia nyuma na sika mra mboto mu no so ebe ya jemre eni di yer ya na mani bonin Samson Elvis edi nkomo omo so kire se omani age pay free say omo nan so da yadda se ombe ja ne masoa mako akoye makeup mamso akwaje omanga na adije bibia ta ego mbotom emu nkire mu nie. Like if you don't know how to do it, it's difficult to do it. So right now, me like I can do it all right because I don't know how to do it. But if I come here, I've done it well. So the makeup complete. I'll DLFM 106.9. Over here, Facebook no so DLFM 106.9. Video ne da so na ba se na ni ji age no. Ono ankasa wa ye pepress kra. Je say ohu de wanka wa na so ho da ye da o de ti. Oh, was sere age se na ni age a ma ohu de onka. Wei ye nuanom kayefo a Dr. Mahmoud Bawumia ni programs ahodo wa hyehyɛ de ma wɔn Madina ne mpatemu a wɔnom graduate ne wɔkyerem se na ni age pa wɔnom ene ɛna wɔte ye no na wonim sɛ kwache na de ye fɛ no na ye sika ɛna ɔde ye ne santi abofo bi na so yasene ye twa ye ho sema akɔfo ma dwetande ɛho dawro di abaye ba kase bɔ ne kaye ɛbɛto aso ɛde ama wo. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese wo ton fra wo beto e de amount sesia wo touring car beto car ma free so your customer dia and so the accident car ba be mark afofo se etwi enu so free shesha fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix my ride, own the finishing. Makwantu ohunsam eye medadwen nanso meyensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's Consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma meni nkyerɛw Sunday Sam's Consult edi Britia webi ebeje wo visa amount se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na fe krade, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchire wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult e wo Ofanko barrier, Asofan, a wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Free number 0244 291546. Email address nso e samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, free wonom na nso bedi adanse media. Ebusia ndere mayen sama wa han sama wa kwa babiem famra DL
106.9 FM kasafidie so ene fiada area prem tobre kase bo emreredu se agudie mu nsema wo so na busia ye jebre ne yesane mu adiguo edimao Ghana nsema wa na microphone cross de latest any exclusives no ene ya babo no aye de eba me media agudie mu nsema na babeso di ameje so no ayensu aro de hye Apakan GH the blessed kinentantam so a mensha asem fanfi Ghana yendie mu dia His Excellency Nanado Danko Kufado Mampeni Edma Ghana Nansea and I organize the 13th edition of the All African Games. Na Mampeni Echema local organizing committee no more organizing no Oma Bombodi ye Paisanse Baby Obekobiano Obia Bonabaso Inti Ononso Obo local organizing committee no Oboma Baso His Excellency Nanado Danko Kufado Nensamodia Tuja Enono na Olympic Games no Ashasia o Paris Oma ye friend France na Ghana so ye participate bi na Joseph Paul Amoam sprinter Edema Ghana or see in there no omo pedium sa Ghana edi omoka African Athletics Championship omokoye any All African Games no pedium no empene for edi omoka nemo no eno affectium going into the Olympic Games omo kwa compete omo ye focus wearing sama Joseph Paul Amoa edi atuja Honorable Mustafa Yusuf Minister of Youth and Sports Edema Ghana na unim say Ghana by way no ne bota eba ko ne say mensini makudu enkanedie no obeye multi-purpose stadium obia na yebisa Honorable Mustafa Yusuf say den ena ama uyi kofodua de ani fiwa ne aka nyina no aka nwram ena ose esika 70 ena ne aka no yentumi wie na okoso a pushi sana be ya yebetumi awie ne aka no we ne nsema Honorable Mustafa Yusuf edi atuja lawyer Prosper Harrison Adom General Secretary Edema Ghana Football Association or sisi yebenya fair play yem football num Ghana adia share responsibility Edema all stakeholders into football administrators clubs players obiano more responsibility say yebetumenya fair play yem football num lawyer Prosper Harrison Adom nensem no Derek Boatin former player Edema Black Stars of Ghana or se Kwesi Nyantechi emra no FA president Edema Ghana no ni impact onya o Ghana football so no obia entmin deny that fact no into on the orishe se Kwesi Nyantechi ebesa return back na that bia no wasabe FA president Edema Ghana biem Derek Boatin in somebody atudwa eno no Samates 1996 energy afi Ghana Premier League no EDC omananso na endra omukopiem mrashe bedwam omuwie nso eno omodi omani chiemo Ghana Mampeni His Excellency Nanado Danko Kufado aswe ena omode trophy ne kwache no ena omosre Mampeni so omoko Africa ombe hia muasika kwanso enti Ghana Mampeni en support omsika kwanso Africa no omoko no eno ye Samates nsemo efi omaso yeba yedi amao Abubakar Watara coach Edema Hasofo o se last season nyama ankoye amfama tima ye friend Hasofo ene se internally no na omo issues awodo na sa internal issues no ena ma last season affect hasa enyama ankoye amfama omo na according to Abubakar Watara no o season ya eba bekom no ne target ene se obeyi Hasofo e free relegation mu na has de ma ka che mo say coach we wasan brutal ontumi mfamu nko si baby amunya ne kwan enso muguso amososo ne so enti coach ne se next season ne target ne se obeyi has e free relegation mu eno Abubakar Watara Hasofok a confirm say officially no o ma sign great Olympics goalkeeper ye friend Benjamin Asari 2 years contract eno mo dia man until June 2026 and omodi amana ye don some ediamao opokunti legend edimatima ye friend kotoko na wabe CEO ediama kotoko pen osene time no ye accuse no say we diska or the kotoko sika kra AC hotel ediamane ho na osi that time no kra no say obekwa koyi ska kotoko account ma signature no na enyo no eno sign enti sansem ni nyina no na nya no kre ye sabotage ne time as CEO edi ema kotoko opokunti nensem eno no na kotoko a confirming say His Royal Majesty otumfo say tutu otosumi no asante hene ye ultra modern training complex edi amakotoko ewadako jache na efe brutal ombenya parks ewom
swimming pool ewom hostels awodowom februta enti His Royal Majesty otumfo se tutu ankasa ena di ni sika ede amakotoko a yede wonsam ede ma na kotoko transfers no bofo akwata no captain Saka Dada ene brekum Chelsea left back your friend Patrick Esiedu omu nyina na no pay oma touchdown Kumase omo koye medicals omo pasia 3 years each no bia ebe sign ede amakumase Asante Kotoko no ma besia kan ede amakotoko eno achi so no Great Olympics omo forward your friend Albert Amwa ono so attach down Kumase okoye the medicals opasia ono so be sign permanent deal ede amatima your friend Kumase Asante Kotoko Mediama Sporting Club ye city ne park no foforo kra 16th August oma confirm so mo Mediama ene Kotoko ebebo friendly game no mo de be newly built TNA park nanoa yede won some ediamao Kofi Agbesime officially Wafi Heart of Oak eden eni achemo Samates 1996 wakwasign 2 years contract until 2026 ediama bobokwa ye fene Samates eno ye Kofi Agbesima nensem no Drisa si omo forward ye fene Joseph Eso oma extending ne contract no for 2 years until June 2026 eno ya brantia ye friend Joseph Eso nensem no yamfa fie nsem ni nsini ewurem ewa amanone a onim se Olympic Games no eguso ekoso na football no ahase endra ena ema national teams no omo first game no etodwa na say na kwaye group A no oma ye friend Canada echi New Zealand ebo meka mienu omo timu baako ena France man ehye miensa Colombia man etimu mienu eno ye group A urem ewo group B na Germany echi oma ye friend Australia ebo meka pole miensa omo entimante ena USA eche Zambia ebo meka miensa omo entimante group C no oma ye friend Spain eche Japan ebo meka mienu Japan etimu baako ena Nigeria eje omo ni so oma ye friend Brazil ebo meka baako a omo entimante a ehun ensem no yamfa stories ni bi ento asomfama wa yenwrem ewo boboko a ye friend Manchester United akache na Harry Maguire player ede mama you na debia mayu fancy etwa bono ena onko eno mfi onko ende leni euro no mani ade nyina aba onko na according to Harry Maguire no o se mayu fans na mukasa munim ni amuka oni babia ko na mayu fo no a sure no say oye part of the future project na mayu eye no nti according to Harry Maguire no o se mpenifo no a sure no oni babia ko eno eye Harry Maguire ne nsem ode atodwa eno no na nansia na Barcelona ekofa Brazil akola reso bia ye friend Victor Roque na abrante ni amete ene se ahila a Saudi Arabia no omo approach Barcelona ene omo ahye nkomotwetwe ase so omo pa abrante a ye friend Victor Roque na ni aka ne abrante friend Victor Roque ebeji atum se obekọ Saudi Arabia akobo e de amabobo ko friend ahila na deal no etumi ego to Barcelona de omo aye omo adwen so beton abrante no esanse omo peska e de akofa Nico Williams ene Dani Omo edi aba enti wa odi ska beba no ombeton Victor Roque edi amao na Gerendin de Bordeaux ewo maya ye friend France na oma confirm say officially no oma ko bankruptcy enti automatically no ye liquidate club no enti dey omo professional status ekita omo no ya gi edi efio nsem enti oma catch French Football Federation no say omo ntumi ntoa so ensi akan ewo France bi enti players no ombekọ as a free agent coaches ni nyina no ebe fi okwa ayewo sem eba no a ye di emao Karim Adeyemi eye Nigeria ni nanso wadane no dua broni a osi akan edema Nigeria obon ball edema Borussia Dortmund report eba ene se Juventus ewo maya ye friend Italy omoni abrante ni agent etwetwe nkomo omodi proposal any project no akoto nanim se ogitum no mo agree personal term bobo kwa ye friend Juventus e de bid ekwakopie mo ewo Dortmund akache no ma try so mbenya abrante ye friend Karim Adeyemi na wababe si akan edi amaoma ye de wonsam edima ebusuan nyina we so na agudie mu nsam a ye de besomo no yemfansi mi amede nsam no ebesomo no di ameje so no ayensu ano de hye Apakan the Blessed King na me sorry si madam for your friend Nhyiraba Prempe aka Naps o kufodua insukwa o se menwehye ne mame happy birthday emfama ne mame Margaret Asare aka Yamagi o Akimbo Soso and then when you're 68 years inti efiti wo mano Nhyiraba Prempe Joyce Kwadwo
Mabna Yimano Erequia ene mani nyina mame eye Margaret Asare aka ya magi newenya 68 years obososo o mani nyina so mo we show happy birthday mame nyame nhira no nkoso a enye okese ebusu agudi mu nsem no Apakan GH media si Nhyiraba prapre na ya sorry so Apakan meda se na we su no yebegina na agye nsem ka se boy ensa so ene efiada wie no yade ne nyina ebesie na menim de nti Apakan okobo mago edi ana wo sere na nimre yehia obetirem de nti a ono ankasa obo odi na esaye ne sere na Facebook agentire mentin free ho no mutawu Charles Mante DLFM anaisa eno no ewo US wakasa o kirem ze sie yekese no modern headquarters no ma commission bi ewo US presidency na ho no mo pe we yo say Columbus Ohio no wa kirem say great news broadcasting wow sine da se pam se dani da nyina wodi di yakase bo no enam US month ne so mo mampanin ene ade so mo US nyina enya bi etie edmancha kase pa enko enfama na wonim bibi bomadian na tie me ye pa DLFM endi hye bia ba bonten so fofufu mu da ho ye se Ghana de hye bia no obetumi de hu de ahyemire ni nyina ne se yankopon ya adoma ene abosum ya di ya nimu ya tosum yenu mekire 29 September yi yam papa the legend Charles Kwadwo Sammy Lumba ori na woda toso aduosia finsi aduosia 60th birthday no babedi na ye de code bi de ato abonten so now there's one more than one for telephone no wadare *713 *33 *526 hash code no star 713 *33 *526 no abo hash no no send e kwa body so be follow e prompt no no wadi subscribe bet on kitua bi pe no wa choose dia wo pe se ne opese mu na mienu double anasa sanga na wa watua ho no wa babi 29th enya semkuma wa jeze ne nkra bompre matem ase Bayview event center ana kofinya wa edam se bomade na tua na bra bi mbaye de design no manam no afin so DLFM 106.9 ya tonsa da achka Ghana de hye nyina se wa opese oton wadwaton de ene ade bi a woton se bodwa store bi ne wa bie na pese ye bohu dawuro na Ghana de hye nyina tumi beto ne ma de ma ode a bebia betumi do ani akire pe DLFM 106.9 ye kire mu se afis wo obi ade odi se bia frum pese wo maden na wo ye ye hu kai ba betumi abone aye de mo afis wo ye sofo pese wo kasa na wo kan yankopon asem na Ghana de se nyina te won kan na mo sa cha do mo ho edema Kristo nso a bobode na brebe mu akwanyina wo so tumi be kan nyame asem e wo DLFM 106.9 so bobode na frem penifo na je enchiremu nyina fafiri mo honom 0574 986 818 0574 986 818 and that's 0531 6938 sorry 0531 698 307 0531 698 307 na yamwa na yamamaden na jaton bebe a opese obo dawuro no fabra DLFM 106.9 ya wa North Legon ya ne Wisconsin International University no ena ye hwani mu e wa North Legon maden na frem penifo na ginchire ne entumi mu ana ne wani entumi mo maden pa na nyi no jaton de bia opese obo dawuro no yemba hu dawuro enfama na wei every kofitera kache o se we de happy birthday enko enfama Freda o se mama 14 na ba maden o kira wo se ne eye wa woda ne senti awuda we de kofitera kirem se wasan ase apa na etwede yampo yankopon onto su papa enfa ngo so Freda o se o ma wonya kese wo ye chenchirenche ade pa biare wo eso yankopon se de ma wo no afi we ma wo de yamra mu sa won wale yankopon ma ware wa ware nso a o se ma wonya nsira ne nsira ne emusu kese pa enfama wein eya woda pa kese a mama Fortina eto nkra edi ama wo DFM fo nyina nso yema woda pa ye mabaya ne hofo hey wow Forsi mama Forsi we de woda we de muda ho Freda ne ho afasa ko fifa fo ne tu su bio fatu su bio minim za metama so na do secret e ba de na so enfoni we de mo ofa de sa no madam ye Freda o ho ofa papa we de DLFM adwuma ye fo nyina yema woda pa wa ho ofa ne ze de yankopon asiesie no onko so ama ne nya fesa ye nyina mo woda pa happy birthday enkoma Fredan we na gara se we su na ebegina na agye nsam ka se ba yen sa so na fiada wie na de ne nyina ebesie kaseba mu semufo eye okoji abo okran the gangster card dynamic kase wakoto kwa yemu osehwi ba bia ehwe na ba bi kura ye ho no de ba ma de ko pete mo Facebook no so ano so
me boss ba ko pe the champion tailor no moden e de copy mu Facebook me nso ameje content kroko e ko no content ko de kase we beso ma wie ne di ameje so Nhyiraba Kwadwo Sammy B me nso de so yin na adwo asirke o betena adwa so ono me se na de ye fia dante ya ba ne sa na ne ade hia amade hia firi mu nyina e bo moden esu bi de boa mo esu a uti bia che ne besu ne nyina wo fia de ama wo na mo nso amade hia bia firi mu nsa wo ma me na firi wo papa na firi mu nso a na adwo asirke o betena sin no na pamfo abesim konwa na ya hyemu nkran abom nyomopa acheche mo were ya da mu nyina ase ma mo moni tia ade hie DL